Утқа кірсең азық, давай. Утқа кірсең, алейкум ассалам. Қандайсың? Салам алейкум. Не, чоғыл, не тақсек келіп отырсың, мадыраушықтар? Не дедің мен сіздерге? Жүр, белгілейсің мен. Қандайсың, мадыраушықтар? Жақшы болған. Не, жақшы деу. Не, аппараттар бар ғой? Мен апамдықын көтер алғым. Негізі аппарат бар бұда отыр? Бар. Чарла барына, да. Бұл қарма өзің. Runner 8 деген ойын көчірілді. Бол. Ана? Да, ойны ола барына. Короче, Runner 8 деген аз ақша қой ойны тұтты. Ақшалар тұттадыңар. Кешіне маған ташып кетесіңер. Шыныңыр бі? Ойны ойның. Барыңар дүттім. Қырғыз тілі сөз бі? Ооба. Күйесіз бі? Албетте да. Екі мақал. Қырғыз тілі жөнінде бі? Бола өрет. 50-ге жашың шыққанда аялың болады, башқармаға қырайып қарасаң апада өресің шашқанда. Бұл мақал бі? Шу мақалда әні мақал. Мен декламация айтатқан жоқпын ғой. Мақал, кейінгі мақалыңыз. Қолыңда тұрат білбейсің, қамшыдан өткен құрал жоқ, қойныңда жатат білбейсің, қатындан өткен дұшман жоқ. Мұның барын ақтан жатты алғаныз? Ине ұрмақтан. Шын жаташыңар керек. Кішінеліңерден. Ата, мен апам-акаңардың тойыңарда қаяқта болған мен. Ошо қаяқтарлам. Сен балам еш жақта емесің, сен просто ұқтап қалғансың, тұрғызған емеспіз. Майнен тұрғызбасы ғой. Мен неменен башқарам? От, су, таш, ауа. Кетшік керек. Мен айтып қарап тұрсаң едім. Oh my god. Урматтуу ата-энелер, жакшы болду группаны ачып, группада сүйлөшүп турат экенбиз. Анан чтение деген китептин аты кандай болот экен? Чтение деген черчение болса керек эже. Черчение бар да, но китептерин. Гузада благодарительный, не унтра ошо тилимге айтат. Ошону мындай туура деме жазганын жөнөткөчү, мага жазып жөнөткөчү. Совещь кылат го, благовательный. Благотворительный. Шарманда. Алиса айтсам таппай да, ты что ты делаешь? Такие слова нету да. Неле, унтран тилиңен белбей өлөсүң да таппай да благотворительный. Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Балдар айтат да, кыздар деген балдардын акчасына карайт, байлыгына карайт, машинасы жок бул барбы, аны карайт депчи. Ооба карайсыздан силерге тиолуп, кыйналып жашамак белек. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Неге? Нурмат, качан үйлөнөсүң? Качан үйлөнсөм сага удобный болот. Мага сен үйлөнүп, башыңды үйдөн жууп келсең мага удобный болот. Көргөн жакты тарткылабай отур үйгө өкөлөт. Бекерден бекер берилип, жөнлүү жүрөсүң керилип, жүргөнүңө жараша, жок бир носки алып кийип койсоң болот келтирип. Балекет. Мына носки жок. Жок болсо жостой, жүрө беренде мостойт. Менин чогумда болсо эч кантип коймок мостойт. Платный, көчөнүн баары платный. Көргөнгө тийип алып, эртең кайра көбөлө болуп келет простой.
Evlenген kızlar evlenip, mendege gelip gelip, mendege asıl kız kelse bir kvartaya koymakın geltirip. Akçana akça almakpız, akçan tokas almakpız. Mintip dördöyle uğrabay, uygu bağı almakpız. Ошодо. Кана ошондо эркектер кана. Erkekler olsa елдіреп, барлы алкаш болып қалған мелтіреп. Аялдарын алып барып сабап жатып қалады делдіреп. Ошоны айтсаңыз. Тура да. Дагы байке, дагы айтыңыз. Эми акасты. Сен айтасың сак. Можно мен бар? Ооба. Ана юдак болуп отуямасына да. Осуруп коет бул апа. Дастуркондо отурганда үйгө киргенде кантип отурасың? Менде юдак болуп отям уякта. Басынадан юдак болуп отям уякта. Менде юдак болуп отям да. Сен мени кара. Ошентип барып алып, мени барып алып, алдап алып, мынтип отурамын деп барып алып ойлонам. Лесе шоктоносуң го. Мага тилиңи көрсөтүп, ардекен ананы алып бер, мынаны алып бер дей бересиң го адамды уят кылып. Онбай, юдак болуп отям, өзүм анан сигардырбай. Оңякты карап, чындап сүйлөчү, чын айтып атасың ба? Оңякты карап. Сен эч качан алдабайсың мени? Алдабай. Чындык алдабай. Алдаса үйгө калтырып койсун. Чындык алдабай. Кече бардың го, Гүлап жеңкине. Мен Роза Гүл болуп отурам, апа деп барып. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ikrom qandaysiz? Mashina oldingmi? Quvib qolsin. Rahmat. Aql olsun. Rahmat. Ertang 30 sentyabrda kechki soat 9da Gulnar Sinoy qizlarga yo'q. O'sha gif o'ynatdi. 100 ming boshpaga qo'ydi. 100 ming qo'y, 100 ming. Yo'q, buning kakidas 100 ming keraklarda Qadir. Nega? Mana mashinam 100 ming qolganda. 100 ming qoldi. O'da. Qancha qolding o'zi? 105 mingga. Muayfın mağa hocam. Ya. Жоқ. İyi. Can бұл. Kimdeki bu? Eliza'nın iPhone'u. Eliza'nın iPhone'u. Qaysi Eliza? Ой, бұл жана Instagram'da Eliza Jusupova дегенче. Ошол гиф уюштуруп атпайбы? Ушул iPhone'да ойнотот, а мындан башка да толтура телефондордо ойнотот. Бул керек болот iPhone? Пожалуйста, катыш, ойно, утуп ал. Честно өтөт. Катышып утуп ал. Могу кактан жүрөт сенде анда? Я. Бул көчөн Элиза менен жолукканда кечинде ошону. Не? Кактан жолуктуң эй? Берчи мага. Элиза менен сестренкам болот, жанамай? Алдабат сен сестренкаң жок койчу. Вообще ишенбейсиңер, блин. Көчөн Элизага да Нуриза менен сестренкам болупсуң, вообще ишенбейт деп койбойбу. Не деп атасың сен? Сен вообще бетиң жок турбайбы? Утуп ал, жан, пожалуйста, мен кеттим да. Бергел дотум, бергел. Не жолгасың сен аны, yo? Не кылайын анан? Не? Кандай не кылайын? Не жолгасың аны? Кая? Атыңыз ким? Атымбы? Алдап саяр, эмне? Алдап саяр байке. Астыңызга айдайсызбы машинаны? Мен ичим өтүп калды деп айт. Всё, хорошо. Мен туалетке барып түшүп алайынчы десем. Сиз бияка. Той сонун өттү, жан. Ооба. Жакшы өттү. Басажан. Сен мага 10 миң сом карызсың. Эмне болуп карыз болуп калдың? Жаңы туфли менен платье албадым мен. Карыз калдыңбы? Жок, кайдан? Өзүм акчам эле алдым. Бирок сен алып бермексиң да. Ошого карыз болуп калдым мен. Ооба. 10 миң сом карызсың. Я не говорю про макияж и прическу. Просто кийимиме төлөп коеюн. Качан беришиң керек экен? Чем раньше, тем лучше. Процент өспөйбү? Өспөйт. Спасибо. О, ёма, сон болуп калбады. Красавчик, карачы. Нормально отуруп калды окшойт да. О, вообще сон болуп калды. Бирок му кепканы чечип коюш керек да. Кой, кепканы чечсең мен башкача болуп калам, атыр элечи. Кепка менен кантип элдин алдына чыкмаган эле. Кой. Кандай депутат болуп, канча даярдандым уюмга, жөн тамашалабай. Аягына келгенде. Жок, доскем. Мендейлер аякта толтурат, андан көрө депутатка сендей билимдүү, акылдуу, билим жагынан Кыргызстанды көтөрө турган жаштар барсын деп ойлоп атам. Сен бир команда чогултушуң керек го деп ойлойм. Жолдо алсаң.
барахол аппараттарымды сатып берейін доке. Сен бар үштірін, кәппәк понтанан алды үштірін, доке. Рахмат.